na yenim dwumadi ablebo na se liver ni edi edeboa ebra akoma ne pompi moja no eno nti se wo ma akwanya na se wo ma ho kwan na malaria parasite mo wa ne etisi wo liver num ekodidi liver num se na ebra nka akoma ne pompi moja na ewo se liver num mom eso ne fie wo moja no so edi free ho no entimi endi sa adwuma no eno nti bon se efina wo moja num na nke no so eni kwan se bowura ni padua ho na makwa baabi ewo se ekono na eno so ekwa na edi oyono ni atorencha fofra na ebre ni padua no ne sa ne nti na obehia edura yede oman mu ha enubra hama enutan enkohini ana yede aye na eduro no so din the time herbal mixture ye de ne yese time no TIME cheno so se eho enye na ewo drugstore herbal shop biala obebo ewura onsa ebeka eduro ni bi ewo honom na ebra me patropi malaria parasite mo ne ebedi liver na mu didi ukidney no be se ni be wi a betiasi u blood num no afedi ensunsan so ede ebre ni padua ne ebie enie wo honom abunso honam aye hyehye obi wo honom ne body no ayese me patropi de fry pan esija so ne de oil ede agum na utum se ye bie jana na se jana no eden pan no ana se de yabo ejasrama no ana yabo ja ede agu on ne ya stuja tum roman for ebese ye ko vampire ni bi no sa na esi etie untimi emben eja no sa na ne body no aye odon saka na obun se ne body no aye hyehye ebra be check the temperature obun se ekosro ana kwasem se malaria parasite mo ebani peduama etimi de sa oha ne sa mane we e de ebro edra obehia eye time herbal mixture ebeyi sa oha we efro akwem obi se ne de ne eye ade e friend se severe headache ne titimi dwane se ya na gene gaga o kasa no hokora na ne buofu enam ne ti a edwa ne nti na no mikuhu abaya bi otumi se ne ti dwana ma wabobo keshire ana ode ato ne tiri so ana ode ice block ede atum ana keshire no waba mu sa na ice block no enu egu ho mebisa ne se adaya o ne ti a edwa no ne ti ni dwa no wa anya sa ne ti no ontimi enya na so ndu ene no on time heba wo de ne de ano eden ede ice cube akwatena office be de akwatena ho anti akosia oti ha kama na o de waye ya oti ebe den na me dey keshira ba be na etiefo okura baba Facebook o mbehwe eni ti na me pa chopi obi so ha da bia wo sori bia na honam ye ne ya da bia majonko na me kotodwe ne mabasa ena die sei obi timi koto kete so obeda be sori no ase de oni bu kombanku ana azuma akwa kojo ama obo na obi so kro wa ase de abayifo no kro no ni ti no mo de ko bo ana dwe no na o chese na ka akwada na wono mutama nka wo sori ya hodi bia ba sori den obi timi bi painkiller akofa oha nya ma ko na dia brain pedia no tam de ma beboa o me ya research bi say painkiller correct me ma ye fun ya de itimi ya painkiller timi ma obi wa ne tie ne ya na atobi no wonom obi timi ewe sachets no ba ako adai nse ebi wo hono ma e wo so 10 obewe full one anka wunya bibidro eno kran so kofa do wunya bibidro time here banka wunya problem me shana onuma one sa o ha we nyina eni twaka bia eni ntina make out say drugstore herbal shop bia bebo ewrem no time no ATIME ye number no 0244 417 669 0244 417 669 0244 41 76 69 eno ene yen number edi djuma no obi se nanumato na dane den nya me ka se Ghana hanim sei se obu ho no ma nipa bone fo do so nye wo man we mu pa eni nti akoso se me nam ha sisi se komo deme na se man ko hie nipa papa anka ncha se komo deme o ma maduane ni a enya de obema me bie ubo se ekom saa na no so akofa o half for the abreme nanso the moment a me yade a medam yade kete so a menum ato a mintimi didie no saa abre no na obo se yede wakono de aduane ede eba yede aduane ne ban so na adon sa wa aduane asoje ede aduane no ho me pa cho ema saa bi ento hwehwe time herbal mixture se wunya bi na onoma eboa mo onum toso ema wutimi didi
ema wutimi enum nsuo na wunu maduro na ebo ama wudidi enum nsuo na afi odwonso yade bi mpo woni padue wo mogya na betra na mamoso a yade sasa yadoa ne ebefiri mogya ma na befiri ni padua so ama watimi enyo asomdue na enigi semba akokora ne se esan so bo ama wutimi koto kete so ma wutimi da don hore polo enwotwe 8 solid good hours. Cristiano Ronaldo ta kan sembi e woni interview so a oyim wo say the reason why ama why successful na why the all time goat e football mu say on fanena ni sleeping time emfendi agro yani yankasa ye nua Michael Essien kora nso kasa asem ni bi or say the reason why ball na no ho den na why successful nya say onya 1 minute kora odeda on fanena ni agro obu ono ma obekọ no office na waka ni si ni table so na otonko utra nye na wadwuma wura osiwo eba bepie wo so a na oba belusu wadwuma anokwasem ne say me godfather ta aka nsem bo so o my Ghana ewo mu adwuma gya ye de ewuja ye obi nsi ukwan na emu gya adwuma wia na abo nsa adwuma pay ho enna form e ma ne nam e 3 day ya de malaria fever so ne nkolusu wadwuma ubehia edra ye friend say time herbal mixture TIME na wunya bi na ononoma na afi aboa mo etima koto kete so etimi adama ni padua no so etimi enya na pomudene amani emanyina akoye edi amani padua no obi se asia soja edi aguni ni padua m ono na obi se burning sensation wo ti ni padua ni mu hyehye ni mu tete no ye no ho hwe a enyeyi o se emo bi ni nam ni skin ho kura te se de nkukodua bi enne nam ne wedie ne ani no me pa chopi hwehwe time herbal mixture wunya bi na onoma o wedi asia soja agum okoto kete so a untimi da obobobobo wana onwensi na me patropi o posa o skin ani a na odi ade tretre skin ho ama afi kura de o skin enya kono biem eni ntuntimi enyi o skin ho no eba ne sa me patropi enso ani ononom time herbal mixture no na eyi sa o ha ne sa mane we efru so ema wonso utimi enya wasomdue afi o ye oba na me patropi utie me na me patropi utena ho ma abo ntontom eba be kawa de titru ne nuanom ne ma me no ma na etimi kosi wonsabuo ho kura kwan oba nso de onyankopon hyehye ne se uduru ompanyin fie so a ana uduru omayema ubebu wonsa ena ensia ede toso nso na mojesufi ne etwa wanka na mienu na miensa na ekoba ne se na menua ba ma me ubu wonsa na mienu na miensa o se eye normal enya normal mojesufi ne bobo ano akosi awode na no kwan akofa oha ne amane foforo ne de abrani padua no ebra obomodi bia no ama wonsa aka time heba misha na ononom no na eyi malaria parasite nyere fro na esiesi wonsa buom ama wonso atimi enya wasondwie mede ma no ebesi na masode akono me kai oba time biala awofo biala ne ba enya akwanya obawura teacher training nursing training university technical universities anase SHS JHS imposa okwa boarding se okwa hostel baby biala wabofra na ekwa akwaje na disuante tie ne de for time herba Mr. Shaw ban bag ne try ade ba akokra ho se recently ya na omo call boarding house no enti omo kono naja abata na omo nim ne de omo di bia hyehyem because akora bi kra no first year student on call school da enti oduru wan tontom kakra ka na no wabubu ego eti uma ne bisa na ati se na ye ne kama pa so we about times na wuni ma ye nyina yakọ SHS bi da ye visiting day ho da bi ho no ma first Sunday of every month and ye de kwasra ye mofra no da bi also a last Sunday of every month school bi ane ne de and into pena hu a o kwa na me pacho pi wo de aduro ni bi akwa akomo abofra no ka che ne se onnom na so abofra no ennom a apomdene de wabofra no ono nso ebegina se brane amane emanyina akoye ed amano me se se o pe wabofra good education a empanifo se enamdua so na homehunu soro eni ntime kirew edua no na afi ahoma no etimi edi aduru soro se wo pe wabofra no good education a di kan hwe ni good health se wabofra no nso benya good health a eye time herbal mixture TIME enene edra me kanfo ede ama sompa etiefo ene Ghana adofo enyina GN number no esanse kwatintin bia no eya na ekopie aboboa no udidi nso na obeme ya me se enya nkontomo a obetwa na kyesa obeme eduro no nso se ebeje wa mpanifo se atrema na me free me na yemba asase so amani fi ya me hu time heba me hyade sa akasa bebuo no masere mpanifo asase se eduro beje wa eno ani TIME time heba mixture number no 0244 417 669 0244 417 669 0244 41 76 69 drugstore herbal shop biala obebo rem no
onsa ebeka bi anti akosua meda wase meme na yedase anu achia Dr. Tafrija amaye say yedana sese wodi TIM yedru abama sese efie bi ebi wom eti se efie bi na bi ni mo na se moye new person in Jerusalem na se okura na oba hanche ese obi ananu ekọ kanashi mami fod time HH ne kura de anso to wo buto anu kura agya for say edupa ne ton edu na ton dan den nyam kasa aye ne ho prekese gya ma edu tikoti ana ne ho agye na ne ho agye ba bia Paula Amanten wo se edikanfo mate be mena eti yedase ya na wache na maye na wache edu ya na de hye nso so ama time eba meshafo na yete wo mo enka no nyame yadoma na woche se na ombesan yaba na yedi nkomo ede afa edro yi ho yebeda wo mo sese ene wo mo abie yani ama bibia akoso wano nti edro ne de kotobi ena wode numbers no etu dwa no wunya frɛ Dr. Tafrija pe wo be kiro ba bi wo nya bi wate ye mpesa wo be yare basa wo betimi etu yare ase eye eti wunya frɛ 0244417669 0244417669 na wodem 0244417669 na enwano nti we de Mr. Black memo akwa ba o oh mommy yena no ayi se wo betwa mu o kanashi ho betwa mu mommy wo betwa mu nse ma betwa me ba ho o ba wa ma betwa me ba wa nkasa o ba wa nkasa me ba wa nkasa ebehwe show ni nyina in fact at least kan de o kanashi eboje mu so nya easy wo mo ji atu mu kama ba obedu bia but I shall say na say ase sabotage bi ya be sabotage bi ba saja ade papa bi ya wo ya bonsam ya no so be so baba obepe ni monyam ni bi ba wa nya nso no won say bibi a papa wo bia bo no wo ho nso no senia nyankopon agimu atobu nti no sa nsusu yegina ambe ni nyina ye kwa e ma bibi ada ba bi dama obi akọ off ene ka munko aka ye nko ai obi akọ off ane ka ye nko a debi ona edu ewia na se wanti ya ne na beti ai ene na ye kana shi lorry station ho ntino na obi a e dia toto na ai kama e say kantam anto ye ko o man hye da ma ye space kasi so ye be improvise e be manage because o nipa ne gu ho ye to wo mo 28 November na ya kwa kwachira wo na fe December ne de ya to wo mo nso wo La Paz ho and meba o machi ne oba ne brand t-shirt no fa mami me ba ma t-shirt don't worry me pe extra large bia mo machi wo de o mu odu nti wow nim Mr. Black the last time I wo buy no ye kasi e bedi nkomo bi na nkomo na ne ye baba bedie no ye nkomo a ye ba bedi e de afa ene trend bi koso e wo ho afritete e bi say Bible mu kura no na oba bi ane ye fa ni Rahab onu say na sabi o Jericho war no na wo bobo asibra wo ho na ye hu se mayo ne bebre no sa de ne sese atre Nigeria fo aba begum wo ye obi a wa bobo a night clubs ni ade nti wo hia wo mo pa etina na ne ye pese edi ho nkomobusa se if there is any hope emma sa emayo ne titiru ene se de wo mo abrabo site minim se wa encounter bi edie ne ma wo wunyansan mu ne wo encounter wanya ene wo no night clubs a wabobo ne ade no omo a wo ne wo makasa ne bie ne wo ma wonim wo mo no edie na esi wo na brabom a ema ne ye nadwen se bio ode ho be hye prostitution mu anaso obebo ba asibra ena sa amayo na wo hyehyia wo mo no ho edie situation okoto mu enti ema o ka se afedie sa bra we ne meba anadwo bia meba utete ne sei mo me da se pa me da se ene me fa ne se story ya we pija na uko down ho a uko ase ho a asema ha mo fo pi nso no omuntumi nka ho na ade bi asese akoye business business kase pa akoye business kase pa na in the other way round no matimi aka say sankofo ni nyina bebre na Africa na ha omo ye prostitution no say omo prostitution omo say prostitution omo bobes dodo na Africa na ha me see 80% foreigners awo but majority there
Nigeria for. Only I don't know. Me nentia. Obia sorry na Ghana. Say ha na obeye prostitution. Say ha na obeye say adwuma no. Say Cote d'Ivoire for the abeka ho. Cote d'Ivoire for so aba. Abeka Nigeria for no ho ha. Abeka ho. Nigeria for aba. Last week ya na sa me share be 10 girls. I find it ye do mo aba. Omo free na ba, omo ye Nigeria na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire for no. Ene do mo aba. O show mo a, o hwe Sam Mayo na gina wona. Obi enu a wonya 20 years. Oh. Onim obi enu a wonya 20 years. Won e na me besa me hu se Ghana ha emra no echi ebinum ene je bia na. Na aya na hwan mu na de omu free e bia Nigeria na se Cote d'Ivoire no ebe pia mu ya hemfo. Oho ni asem no. Omu no omu de agent for omu nya Ghana for. Omu nya Ghana for. Sa agent for omu nya Ghana for. Ma me nkire o. Ono a adwuma no Oya ekodu baby a. Oya madam. Okay. Na oya madam ni wie a. Connection se wo mu nyina uhu. Okay. Onya police connection. AMB. Okay. Any ahemfo a baby a wote no mpenifo a ewo ho. Okay. Mpenifo ni bi. Any police phone ni bi. Na me nya sure say police phone mpenifo enim sa ebeye omo wanse no underground for no omo enomo yes operation no me si me ko down me timi ko bibia omo ye adwuma me ko ho a ohumi a me say my sika you give me me timi ko round say go jiska wo bia ho omo yes ade no yes man me timi ko jiska wo bia ho because wo ma me bo action na ana so be kam ya chi wana bibisa me bo action na even be ba pona onim omo wade bia friend ashawo police friend ashawo police na ashawo police no obi a oye sedwuma bia ope bema e wo Ghana ha okay ope ghetto guy na ghetto guy no na ye sa ashawo police no na sa ashawo police no ase ni say e bia wa obo friend lie okay wa ba lie na e bia wan tuaka ana okondo mapai yes say wo na ashawo police no yes ono no adwuma ne sei ono no de ne sei wo a wo be fa girl no be ma na wo ba ye no wo be fa bia yes say the robot best brado prostitute no wo be fa no ene ne koda ye no yes e bia wo ba ye no wo ye ne wantua wo say adwuma bia ni mra wo ho wa hye wo condom ba ko mienu condom na pai na condom ni pai a wo say wo kire ne ntia condom ni pai ye ana wo betua extra wo ese wo kire ne de ntia condom ne pai ye ana betua and wo use condom wo ho mommy tell me metumi ni sase me bo say sankrofo no mo bo besebra majority na omo no yare me kan okre da kire because wo use condom eti wo na obekwa kofa na ne beda no say condom ne pai a wo be kira ase de ntia pai ye na wo kira ase ntia na nkyeremu no mo de ma de ntia pai no mo say one timi an kira ase a kire say wo say ska no di bi ka ho emma di pa no yes oho na ashawo police ni beba eti ashawo police no ono no de na obeye di pa no oba be ma no obebo attack e bia okuta wo phone obeje o she shoe bi a eye nice eti say otu obeje o de betua na say yes obeje sa de no adwama na abebo ho na ho ka wa be ma condom apai wa bo ho ka na say uni hwi a ye beji a obebu ye bebu otua ka ansa na ye jawo say ye jawo eya mema be ne ba sa sabio mo fanchem ashawo line no ho amu na ya ba ne sa prostitute no ebededa wo ho no mo me onim sa de we say uni oba na say ukunu anko sa level na fasida manyame ense say we oba udu hu be kam ukunu da eni kwa say we oba udu hu be kam ukunu da amma bia anadwo no wasode akwakọ wura sa mkrofo ni mu ade bia ye nipa da se ne frɛ no bonsam ono so eni fe ena afes omo mo bobes bra no obe mu fufuro a oni yenko uche wo mu so a oni yenko wo ho dressing how the free ekrase ba ye no obedu Ghana ha dress how the ba ye no bo ze ebola na wo besisem wo Ghana ha nti ye kire wo Ghana level no omo ade bia fe no biker shorts sa biker shorts no e ma no hye wo omo atade na se sese eno na ye fashion
Emma or Mombo Bessibrano. Mombo Bessibrano. And I feel to Ghana man so abefa salebo no. Almost Omubabeshim into Omufa Omudresi Sadiano, the same. Obeshop and biker shows no I say be short top. Neda so into no Ocho Hua. I have in Agus Utumu life say no obey or connoisseur. Omo Muton draws to do they be almost complete say draws on a manager. Akesiano. And my draws I say. Omo complain say Omo Jaito. Nese say a man in Shapant. Oh, shy day. Debbie, oh, mommy, oh, Debbie, or the other day. Hey, Debbie, just one no, you're ready. Well, Obabun is a crown on shed dross. I'm telling you. Obabun is a crown on shed dross. Eti, Sabi, Omo Bessibrano, or be bun in sacro to be banny bema bededaho. Yes, Omo Debbie, Omo Dubi. Omo inseti. Now, unseti Sadiana. A Sizi Mujano. Hey! A Sizi Mujano. This is serious. Yes. Say the baby will bet me a banny mema bededa. Because one year said you mana Obeboka. And I just say, what will catch you, madam? Say, madam, my boom in Sao, Intino, Mammy 3 days. May Juma de Atiaka. Because a diner, Oma Bejino, Oma in Kitty Sakubu. And a mugum. And a mugum. At the member of Hono, no mother. Oh, now Hono, a dino. Once a fan say, Omachichim. Okay. Manisha say free tema. From Tema. Costa areas, ABC, my fan is Accra. Obian in the price. Moji. Obian in the price of Moji. But near Ewo, Accra, any Kokoma. Accra, the Kokoma, the didn't know. One say, what price no Moji no? Dangerous. Omoji, who call round back, was say 20 CD, 25 and 30. Yaji was 30 Ghana. And I feel so, a dana omo a day omutia 30 Ghana. A dan omugum no mudi bobes by a day omutia 30 Ghana. 30 a bit 50. And as I would or be better how would you 20 and 30. Now and just a hon na didn't answer tema de honyu. One say temano. Eban I say me fan say class kakra wum. Into honomutia be say. Into ohono 170 short time. 150 eba. But short time no. Short time near how many minutes? Short time no end 1 minute. End 1 minute. Eti obana obefa no short time no 1 minute. Eni kwan so mani drew 1 minute ana. Ebru 1 minute awabro so. They be say over time. Only that above 1 minute over time. Yes, over time. To bet so tia. Let's say 1 minute na ye be 30 cedis no. 1 minute. It is a walk longer. This will be a 50 and 60. 50 cedis. Inti no. Obeka show so obey you fine. Oh, bros, don't worry. I go do you fine. I go do you fine. Oba no beka show so obey you fine. Now fine now obey you no. Chese ebia ye wo adebi wa ye ntachi ni hunamo no enye bibia na so unso bibia se woni omokoda unso ni bibia o de ne se bi o rules da ho untimi unso bibia kika rules ni bi kire me enra ne se urade unso no fo no way wo dia unso no to no uni kwan bia se obojo na e na betumi e di usasom but after no untimi nsum like what we no. Oh yeah, let me tell me. Oh yeah, they are to be so. Yeah, and they say we at least ebia ya ma dog into betumi alisa soma ayem kakra but say enye sadia na untimi nsum asembe kure mommy be solution so but I didn't know serious wo say awoho Nigeria for the doors yes and I say Cote d'Ivoire for no so na ehunu eti Ghana for no the omo no so to say Nigeria for no so mama sha say Nigeria eti Nigeria for no yes ye de omo ba so omo fa no me ye adwuma no me pesca nyasa yes no me pesca wo say Nigeria and omo ye nkwalan so nketenkete omo ye me fa ne say ha no obi afa me fa ne say ni senior madam SOMPA FM ni madam no ono no sha ase me fa ne say Accra no waji baby wa high baby bia ono kasa akọ high chema e ho ba ku maame no onu kwa no ti ho nti no okọ ekrase a okọ a bia wato phones ntare ni bi ana watches bia 50 Ghana nti okọ a dress odi be kọ ho no hu na
office obi a ofia buchira ba anti oba ha no a na obeye prostitution na waye kama na afi woko eti woko na nkora na hu asa waye yes waye asa oba Ghana be ye yes oba kase we be shop Ghana eti we do oba oso ye ofe say ene me de madam beko na ansa na mo beko no ade ne sha ase wo Nigeria omuko bebi a busumwo okay ansa na odo beba ha no mama kire omuko bebi a busumwo ana obi efe konfo ho okay konfo ho a enya ade a omuko akosue o but madam no di kan ko hu konfo na ka che ne se me din kwala we e ko Ghana me pese ye kodu wa omedwane nti no me do mbeba na wabo mu hu di ama me se ne be ya ye ko a omundwane nti issue ni nti ko bomu huma me enti no de nkwara na bre malam no ho enti obo ekwa be no fast bomu no akanchi obekanchi sa akanchi ro mo say na onim omo no they believe in juju yeah Nigeria for they believe in juju nti no okodu a obe ya de hu akanchi ro mo say obi a obukodu a mudwane a obebo dama na obewu na we nya be a marry be 4 na 5 na we tua lorry fare edi mo be abaha no do mu ba branches ebi amu kodoma ha nipa tu go Kumasi na wa chiche omu branches wo nti no from ho no ejuma mo be ye bia mo ye di ama no enti akwa no free Nigeria ho na wo manam se ba bia de ne fa ye nti no ono wonim se oba ho ntimi nyane because o jani obebo dam ntimi ko be bia eti no an se madam no e de onu koda no ama 30 cities 20 cities wakam waka kire o oba no ama udan o see this is your room na here you go dey wow na here you go dey every morning you go bring your money she inti ade chi a na wako tuaka 50 cedi for edana otim no no wa na obeto watade wa na obedidi wa na obe obi bia wo hu na boys no say aba fresh aba omuso mu rush ho obi a person be test nti say afa na ofri Nigeria aba for front obi a person onu so because afa na aba onim hwe rules e wo mu no onim say ben so ha obi onim nti no boys ne be use e be a month answer wa be hu say no ade na yes I let say nya sa boys no mo be use no mo ye hinfo o mo ye Ghana fo boys ne ye Ghana fo mo de no mo pe prostitute no pa o mo pe because of onim uko share tokurum enum kwan a asey a echire oyim ne betu Ghana boys no o mo pedufude nti o mo ko share tokurum eyesa ade no echire na nwa asema aba wo ho uko a ne nti ameka say yare enni sa side ho they based on the condom be show before ubeba no ho no obe share but other way round no Ghana for de de enye sa netie o mo mpe condom she sam fichire de no fa ne say sahan na me wa hadwa mansan eti ha onim se bi ni eneti bo no we so ba e bia ma sha se eyusu no kobra so yusu we kire ho oba me wa ni yusu condom okokobra ho a kobra so yusu condom because onim se bi ni neti ha onimi ache yeah nti won kan kire me se yusu condom nti oba ba ko e bia owo boys be 4 within the area obi yusu no condom nti we say oho no yare ni ho. This is serious. Yeah, serious papa. Mr. Black say we no omo ya wo ho maba ya kanchi egu omo suntu omo kure hu abo omo dada omo ntimi nko ontimi nko ni say we wie utem anti bia yetimi di omo ba for how many years ye mo 1 year to pay your bill say one timi antua 1 year obo ha ode ni me bedwane efi ho ba utua wie dia no ade wo ho utua wie a wedi wo ho afi de bebi a wote no wankasa na obetuaka obeye ejuma afa yes we ejuma afi de one na wodia ba madam no do ba ndi obeye ejuma ama no ono wetua ne kase say uni na sebio na afi why free it is a wo person obo ba sibra na wo ba scan beba ni na wo bottom ne de beko afi de uya but mini pi kasai na mo kan say obeso ye hairdresser we wi na ni madam an kan chene say oba say ejuma be no obeye nti onye obeso so na onim bebre na mpenifo wo mo bebre na 2 3 obe oba kun di ade but oni ne kasa o say no
madam I can't tell me say me ba say me be ye o see shop ba me buy na chena say no enya shop e say mo we me so me ntimi nko because my swear wo ho ntimi nko back enya sa I go mad. Oh na obi say no madam a on kire wo madam na de on kire wo da on kire wo we ne den on kire wo na ya na me blame mpenifo na omuti impotemo no because omu nim de ekoso bebia me we akra me we ahemfo e wo omu dan chia na omu yes ade no obi yes ade no nti bi za won say sanfo we da ide ekoso mu nim ana omu nim won say e ba na sa na ya na mesu de mai ye ma no oh ye ndachi no mesu de mo because brana omu bo no so obebi wo ho a na so ohun say no guess we dey be omu shentade tete na se ama emayiwa no ahyasia fasa suban no oma fasa lifestyle no ohu obey ende na ogine na mende ochina odi nika yeah ogine na masesi a in one water over for say akomedi me odi nika so otua te say omuton na mese no muton na ke hunu say last week last week Thursday me na pokwase around be 7 ena meduwa amafo abochinku wona me ma megina wona me kodi kokonsa ena me ko bisa se din asem o say abayiwa no ase bibia fa ntrim din asem a yesi ka bi besi ni sisi a na kodun to abayiwa no ono a kana asem say e carry one man go hotel one man the man can drop am here the thing make am like she demand. Oh, the man use handkerchief white, clean something, he finish, he put inside the car. The man can drop and he give him 200 Ghana, the man go. And a funny trim. It's only ne audi sa ankeno. Ne odi kwa koye. There be next one no de ukoto wo pokwase kwan yi. Na se be man no ne die no wie no se wo use handkerchief white. And the paper de yes. And wo fire and wo besi no man afa de funny trim. Funny trim. Oh, e mo ya o. Obi abayiwa kama. Obi e be say no see scanner of the man scanning ni. Obi nso ni mo no. E na say ne on bie ni phone no. Na ye hu ni friend ni pack no. Phone ka man to me bie. Oh. Me gina odi na me say owu baba ya. Ya. Sompa FM. Mommy, asem wo ho, asem we. Damakuma so papa. Na ya ye hwe han ma de ya baba aya kese dada. Mommy ya fitire aya. Mimi now. Mommy mi na. Edu Friday, Saturday, Sunday mi nda. Mitumi chinsa. Only I love to chat with them. Say who mo. Oh. Because in kwalan. Oh. Efie ba kumwa. No mugum. Na efie ra no nim say we omo nyejuma ba na omo ada. Sisabra ye ka say omo ada. Oh yes omo ada. By 6:30. No ma she adwuma se. Omo she adwuma se. Nti bisa won say nipa ba ko otumi di mema be 10, 20 a day. Hey. Because of money. I know benya. Say 30 Ghana times 30 Ghana. Wrong 20. Say no benya. Jesus. Wrong unim but omo nim say osusu na eti omo na wo say no. Omo nim ne we chire. Wrong e na ya gya ye madagu saa e na omo ye no mo pe. Wo aba yo bofie opie ba na odi we aba. Bisa ne say ade no de ba no de free fa na onya sika ne free bisa abawe kitwa na osi na high phone na mo daily mommy ye o emu ye o ase wo kan ni yedi nkomo wo so pa class ase ade na asa Mr. Black memma tiefo abem ma me fa number ni tutu me bisa question bi mu 0260196064 and 0260196065 memma tiefo abem na me musa wo say say bia ye duri ekwan ben ye befa so a aginsemu ana ye ntimi nya hwo na solution na ne say mo aginsemu be sibira no aginsemu pa na say ye wo bibi ye wo ho a enu dampanifo no so one da police fo no so emra bia ni Ghana ha emma o musa kwanya ne say ombetumi aye say adwuma no ebo Ghana ha emra bia ni asa
wo na mra eni ha no e wo sanka ahemfo eni emrante na ye wo impotemu no e wo so mu so mutumi hu se no asem we ade we enya ade a e wo se yesuso so Mr. Black mami fa ofrefo bi ya ye beto yen komo no so hello Beme na ne fra wo se na afrefri he Ato Isaac Sompa Kaswa. Yo, Isaac Sompa Kaswa, we are young come here, the Wajin Chen say. Nitia, Mr. Black. Ojo so. And him I hear for you now. Mammy, I said, my cano. I am no prayer, papa, and throw me in. May my head be squared money be that. Mobile me introduced you no 79. So train, Zongo Donshi 1980. Nti machinchi saa binim yo kanina na wamu the send your tre if you for any police for binu any immigration ho and the say ni kase na empanifo ne ye mrefi because most of them the send your can almost in Nigeria, Ivory Coast, Togo, Benin. No more yes, I don't know. Almost from Burkina to Accra, now Kumatin, a fine woman into a monoma. It is 3 countries here away. Omono yes, I don't know. It is a bandman and the no yellow key. And maybe Saubekaya, Diana Unusa, Diana near Africa. The reason why Abuja. The Pam Nigeria for fee Ghana Kromono. Nessa and an AKOSU. Any a dready, any normal matamata no more yet. Into mostly no Ukumu Ghana for ye clearly no almost the any amutre. The senior last Namika to you because you have to man and I mean baby. The big amutre, but Nigeria for me to go ni Benin never could support it. A business or much as so mobile. In a mostly no one telling you to condom. But bullying San Kuran or Babe. Well, it's in penny for so much that in the partners a low be never ban a bit here for ya. In Kasi and Pamu, you can chromo. But I see any couple. Yes, Matthias, it's a consul be or my immune. That in a come. Mate. That in a come. Medasepa. In your can and crepe. In my boom. In New York, Matthias, Medicumedasi 0260196064 and 0260196065. Hello. Good afternoon, Bemena. Madam Bosco to the Chiao. Major Suo. Me who ye pa, Naminia Bema Ben Messiani. Evangelist, what is written? What is written? But to meet you. Mama, I saw who. You are no Maui Munanga Sangasano. Oh, there's a way now, or can any in Rubonia, the mountain on the Mofan, Benesan and Namo. I shall win in Rubonin. Unia Pata to Fleming say. In the banana, you are penny to really not to him by grass now. You to learn no more. That is how we in the Southwest of the Kenyan and them. Let it be to me. Take a man was said here. So, man, to the moon, a junior, you to a junior that your man who pa. Mama, son, your mother will say no. I get to ask you. I get to ask you because the Lubonia making a business. I can follow me business, you know. Sa red young colleague no mean need someone not to phone nano. I will be sika. It will not do your free munchino. Just a young county. If you buy some you two of a man who bonnet, now go by Shawino. I didn't know the more man on yes fine. You may not to me go surprise about being from my Aban would to me. So Joe man one. Or I do remember my mom from my mem, and send me my ma. But ye as one yet. Send here can show you. Yana for my crabby. Go down any back on and take us our little bono. Who was maybe sex. Don't interest you in Pukran and you go when you are Merocrano back Pocrano or Yaga coming. No, oh, Mate Bemena. No, Yana for man into South.
Some AKOSUA we didn't put a week when Yambra, Makokra Yabo. So now, where the Okojina want Waji dying, then matter about the fat, to it about the fat, 10 or 4 months, but the Akakuduno. No. Mate, Medase 0260196064 aha MXVI BORHA you be answer SOMPA 106.5 FM so best bra ehun komoni edi no hello yeah me party FM Nanaje yo Nanaje free me kata free tema yo tema SOMPA yanko yo what ye ashawo no best bra no I say enye efokesi mgo enko na disi AKOSUA baby AKOSUA pa galanteni yati esensuo ni atase no sabu sendo ngofo ma mawo so ko ingratio of galanteni di ehim wo ho na ho na hu ashawo akese wo ho balanke twa 12 years 13 years enye so bitwa wo ko baby galanteni AKOSUA pa wasa written what's the proposal? I shall go to AKOSUA na the free. Friends, the Nigeria phone is second of 4 man. It is a fire for the name. Now, Nigeria phone say, almost pass a woman. The baby woman now, Mama Could man. Go crack that one. Because the woman, yes, I will get them shots and all. Why are you hosting? Yeah, we'll be to me, Basha, what say. Or your graduation was born home. Opina papa ni free Nigeria ba yo. Just secure the two nutrition. What you can do you are born home or your graduation. No ma ko farm machines say about one born home. Ya dey you go say Asembe kreni. Me say ko wasa ya kofo free Nigeria ba say be prostitution wa Ghana. Wa boba sidama me no de oba he no. Wa tie sika na wi ntu ya party. Ni ye di asa. Or your graduation. Upon home. And Walangi to get you. Bema medasi issue with the afeni yasa se be medasi be to one common so bema fofra ba homa so hello AKOSUA mami pato yo anti magi me mo akwa ba o ya oba mami se de baby aduru ni o ye tie o ayo de minia be me ka no Mr. Black kana ya no kware o ankwala na kinsem a wo de ya omra Kingsley run about ho no ejira nyumra wo meke wo de ka etwa mukra unya kwan omu gina ho se bebre ne ntare ntientia no omu se Kingsley run about na my 7 road no eso no I did sport na wo kwan ho no anya sam ketewa ai o ka se wo ba yo how na yampa wo mani bia gensam a anya Nigeria fonko no wo yo Ghana for mani bi ka a won so sa brana no won bo won adwuma na sanko for ya be gum Nigeria ne Togo ni we no nti me fa won sanko back that's why I saw ndo ya do won ko back na sie wrafo na won wodi won da ma won ahan no that sie wrafo na sie atwitwe wo nyina wontimi nko Nigeria enko ye sa adwuma ne wo Togo wontimi nko ye wo ho enti sankwala ne ba kurom ana sa bra no no mbebo owi aba ye ho graduation a obi nso gina so anya me ko ye bia ne so nanya ska ne me bia ye graduation da bi amaya ntune na nsi wa ebedu ba bi ye mabu ni nyina won betoro oni nya menya gina matimami ye da sepa ya sem kese o se wo frigalam se su a na drugs aba na prostitution na no nso to aso ye mfa de ye waba homa no so 0260196064 na 0260196065 hello me ba che from na free here hello mommy yes akani yo baba meet you na not in come en council kwala na sama ye kan de mommy se okay hu de dia en na wo fan so a man the dia me yes if you back down to my hafra then ye can no back down to my vision run about mommy so you
Dansuma heya nso yesigyae ena yenso sienso ye wodome ye wo dome na ufri achimota mo nchen ho dome kwan na de kowura asoman e di wura asoman ho no a de ko bridge ho no yemfa de odi asan ba biem hello me ba che frɛ wo se na afrefri the what for the from touch from make a free agree yo every SOMPA yeti o wele wadawu magina yie mae na wahoma no gina yie mae every die mu wa mum na nso try every one munya ya clear ohun Adamu clear afedi emu ye yan committee o asoma na mo kan na mpesa me chama dika kawo SOMPA FM kwa wanim na dem mpesa me kan say meno o shek dibiti so kuma say a kinya say side wana ahimfune tumi aboa ana first awana na mete ama mo sanko funi nyina mo tumi nyina tuo mo de police for the year we let you itumi tumi say ni nyina so no so mo bo mo so mo betena kuma tumi ya ni nyina so dina and also asati wa fono so but I thought to say the community to me boa na francophone mobile because we share with the second after you say here when I force on the police for di kasubuma omo mu di francophone nyina siwo na ye mu go ni ya pamo mu for dem ku ya chi omo no a eno so betumi aboa masanya mo nyina no so abras because na ye ma no eno mo say omo da che na mai na mi shamo Yamisha wonso pa 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me ba che fra usai. But family in Tiamo. Well, no. Ma so in Tiamo. Yan committee o. Me na free. Kasafiri jumo bechim yo bechim ayo ahafu bechim kasafiri jumo bechim yo baba yankwe ai me ba cho tie wo decoder so am kan no say abane dey the next people yes I got a unique future because omo me dey say omo me no that I'm trying to also no more ebo best glass ebo best abano enemy no fan and for that was yenso yeda se na otie free decoder so ntina na ama eso yesa no ntie se oman no ye wo social cankers bi a ekoso a ye ma ye ni amrea galamse ne de omo de adane amanyosem na drugs any prostitution na amane muso kese pa hello me ba che fra na free he but che fra me apia me gata bi so tuom apia so tuom SOMPA yeti o so tuom zo enye asem kitwa wa akra so tuom so ekoso den enye is so tuom area bi o ma fa ho enye easy because adi aban si oba be momolansi di aban na obeka ma adi ni tuoka no ono si oba be momolansi ye bede na etuoka oh da ben aban ka si oba ma a prostitute license ye ni ye moto riders oh ano de mente me antes aban ka si oba omo boba si bro oba be mo license na oma yero mo ho am ye akatima kapen agudie no Memfa 2 calls be 0260196064 na 0260196065 0260196064 and 0260196065 Mr. Black na wo kan bibi say ade no ma memfa call we nwie na memra wo so mefa 2 pack ho na bibi akoyi hello me ba try phone say na free me ba to me din prince also me ka tell flash Ashalibotwe SOMPA yankwe me ba to Oba Madina afen so choice dancing kaswa choice dancing
Oko Lashibi, a one Namatana. Oko, Troy Junction, Kuala, the Grand Adua, and Kuala, and the mammy food penny, phone, when you know, when I send Kuala. So, a friend so Uko Kumasi, Keka. Take your back is here, or and not the penny for none of some Kuala, son or Modoma, Coma boys. Hey, to the toss of him. Mommy, and ya, bro. Hey, say, Omo, Obesia, Omo by Teresa, say, a town be almost so. Say, Nadiana Coese. I say, school. Or mine is school. Obia to me, baby. O certificate is on Quadia. The Ocotre be in at the passing Quadia, baby. Can it here? Anna, a friend to me, you make me present a car same way. You penny for. On my share, assembly or Oko car. Because of unni being to Odi and Godum. It's a Ghana Sana. So, Kawamoa, O Cassan, a new baby. One, you penny for Nankatan Kata and Kuala and Kolomudibis. May say, me. Makana Sante at him Konongo, the American name, you penny for man Casomudibi. I shall know. It's a you to know. Ah, Yen Chesano. You baby, you must see near the nearest form. Near him, I feel dinner. And Cababo or Norma Bebreu, because you say you can form Omuba. On the say a Bobby brain in Netino, so. Ebiana now, Obika, Oka, and say Galanty, Yabiadani, politics, MPP Bassi, NDC Bassi, if you say a minor, a Bedania Butomine, and Tebet Sudo and Gomoria, Mommy Manuel. Medan Sepa, Memra, Mr. Black, Mr. Black. Say, Odi, so Babu Temane, now can't him for. Bruno be me you be. But for the Madina ne AKOSUA ni pokuase. Onim ze mabone nyina. Na onim mommy adewe ana o kana ne kana ko e kana. What is it? But ne nyina mo no say adwuma no ye o ma wodo minsa. Omo wo mu grade. Ye o ma wodo minsa. Na za awodo minsa no ye wo omo a omoye door-to-door service. We are omoye door-to-door service. A prostitute, you are door-to-door. I said, who fear no baby man answer. You door-to-door service. And I will look at door-to-door service near look at and I will hook up. And they will hook up. Yes. Door-to-door service near the door-to-door service, you know. Omono who fear obefreno. Ufrena obeba. Oba ABL person only spending 3 days and not 4 days. No, sheho. No, show them. Uncle baby, or show for be 3 days. 3 days. Oh, yeah, no, you are a canal. What I say now, Sa hook up no. What was hook up no? Baby, and you know, door to door no kind. Door to America no, but hook up no. Omudia no online. Hook up for the near online. What I say. Omo website bi a me pese be site ni de okọ ho a bo say omo na mess wo ho eno mo pictures etu fra na obeka say be chat no e WhatsApp nti no chat na obehwe nipa na no chat no answer. Okay, what I say now u chat na e fa obekire obebi a obese o hia wo e bia ma hia wo mo ompe mo nti muko hia wo mo a ne request obeye nso obenum ene eduane obedi no se utumi offer saade na che se ebi wo nsem and what do na say hook up no ye high class for high class che so mo price ne board dey na say door to door dey cheap ones and so say any there say my from ba because me wa chire me nti me ti me hot so nti wa ba dey me no wa kan o chale ana upede ene ya enyime na wako nti no this is serious me ma o say na onim omo what time be sa time no instead an important and emfa mom sa na for say anapa 8 ekosi ewia 4 sa ho sa time no instead ehia omo sa because sa time na obofia obeda
na se obi afa no se o ma no sika sei kakre bi a otumiji but se about 6 eko na enu ye rush hour ende scanner obeba no onji because no se ogina ho a the bebo 12 na 24 obetimi anya sa scanner nteni de onko oni ko me fa ne ofie kra onko obega se onko because so okọ a ogina ho a sa scanner episode odema no ye bebo 4 na 5 no sa scanner benya nti onko wo ho na omo ye sa hook up no se enu no say obi frɛ o say mpenifo no ebinum frɛ eyisu ebi di wo mutu kwan ade yes because masa obehu bebre na ho na fefefe nso ye kyerɛ o say adwuma we na wo ya obega say adenti na o say ne ho sa onu so nim say on say ne ho adwuma e na wo ye what I say nti no oho nyina no na local no de omo na omo fasa asha bodyguard no omo na Google street na omo na wo kwan no ho omo ho se omo Google sa kwan no nyina eno ye local omo ye local fo na sa omo ye sa hook up na de no omo ko gina ho ono onko gina ho hook up for no ye high cloud no obe sia wo mo no what to de na na die only time go gina ho because oni ni chat mpo a ana oni ni kasa nipa no po una ontimi oni time even post o baby a me fa say omo pe baby a joint ye bo ban ye bo night club ye bo na uko a ono kasa tidi one corner wa to ne obeto ono kwa ne te ho nti uko joni ni table na wa boka uko joni table na o say ye yire no mu a ye ni omuti no o say ye yire no mu a ye ni omuti no uko yiri ho a o se wa bere SOMPA FM but nipa ne pia 20 cities obetua 20 cities obenya ne free ayefo abontin intendent na wo se wo yiri oni ne wo ho uko no a o se wa bere enu ti de bia na ye ntokwa sa de ba kono de bia na ye ntokwa mesere ma no sa de no e ka ware na say udi we bo atimodin no okotua 20 cities Emma de owo kwan ho no kofa yare esi ni boaka chene dey say yes me yire ma fa wichi be me bi ni ho be mo be si ni boaka say yes me yire ma fa wichi no odwini ho a e ya wonti ase be ma yen se na ye nyame boye no e ba ko pe be ma ye respect no ye respect be ma enu no ye muto se wo yo ba na se wo to me respect be ma dia aware no eche ba make say o man aduane kwa na obema na ende aware no enche wo be ma betimi ama obibia but say one man sa respect na onu aduane man di o usine niam o ye be ma dia hia nya be ma hia e respect ye bu be ma ye bu no because ye ahimfo sana nya na boy ye ahimfo nso no mema no ebinum esum omoyire ewu fie nso no yire ensum ne kunu ewu fie nti de bia na akoye edi ntamanta wa ba fie esa se enu sa onim mommy na obure fi se me fa ne se impaso agro is part of marriage eka ho omure fi menim se so omukọ cancela yan kire sa de no wa so re dem wa don't know Mr. Black ye time na so na me adma next week e beto aso what's me chat wa wode ma e fasa kanka ya e say abeya albatross around our neck na ye gi ho ba bia enye no wa futu e chat wa wode be ma abata ne ahwefo a o mu tie SOMPA wie mommy me da wase pa na e futu a me ne mo bia ne say titiri ya wo mama no e wo say ye ma ye ni kom pa okay because enye sesei e na wo say akwada no o ma ne phone e ma ne yusu two akwada no se wo baba hwe na nyakufam bisa wo se wan na eye na damfo SOMPA ehifa na oba no odidie ehifa na odware ehifa na odi agro na ne dress original no eye wo na wo to ya na odi fi ne baaye de bia ma woni enko oba no ho onye saa odi mperwaje nsei ba be chichiri wokom ene wo hawo na ansem enu echira sem ebe bebre okay that's all Mr. Black mesme das wo ho Mr. Black ne na chichi nkomo ne de aseme da paso no be sibra se etia te se wo Ghana se kuro bia kona bia town bia wo hu wo mo ena na ono de
was bi because or a ninth person obi obo club near dentine pese or my practical experience nyame adma next week oba e become more details efa sika na omogie no omo obi se modus operandi na ama onso de tu bafo na ya hweyie na bibia akoso aha na wutie ye MXVI asem yobi asem ye disi ha na ya sorry so ama Professor Kobla Abochi what for God encounter dwumadi no baba beto so e social political show aye dwendwen Ghana empum tuo ene ne nkanka ho ye frem yakosi agwabo adwu betimi afrem yakosi nhira Oheneyere aberwati asanso Augustine social media wo hwekire ena apam dada nso producer oka ho ena fe Jeremiah Samson so omo ne bo mechi do man di mu koso tie SOMPA 106.5 FM Accra radio station wutie wunya abrabo mu nyansa abrabo madusua ma obenya me do wanam sisi yi na wunya abrabo papa na esi yi onya me nhira opi yada mo ase Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e Endpoint Homeopathy Clinic